Manang Biyada! Hello, gagayam na yung nga oras yamin at timanan to gayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang naragsak ngayon kayo panagbibuyak kan panagdangdangag itagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan na pudno nagantintay drama ngem hello mampay kadama Sidra Pesa dito sa ni Sidro Quezon, Charlie Kakal, Ken Rosalen Bondok from Jesus Bondok. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma, dear manang biyanang, nakaasawa kiti na dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Mandi, ingka man kita ang jehos nga agturong dito, itawan man mo't danuman. Napusat sa. Maluman, baunan nakpay laang. Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagadunga amom, ingkakit din. Sambutam tanalawag pay laang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta. Awan dagita. Takrut mula ang dayta. Itay bigat pay lang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka mataggunay. Naturog mo ti nararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit. Nasagit ti ulok kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hostida numi tanauksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagina, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumagasak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Di pwede pulutan ta, tata. Ayang ko pa nasakit ti bagbagina ko nana. Ngamayat meteng ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Nay, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom jehos? Nasakit ti bagbagim ko nam. Ngamayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapag istoryaan lang, balasang ko. May sa abote pay laita, nga madamdama, agbalinto manen awalo daytan. Ay saan? May salaang. Ta, gawat ita. Awan maigatang ita ado nga arak. Sagay sapay lang. Unmat ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mangan taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabaynak mo tamang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda ka duwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang nga, Rod. Pasensya na, medyo nakainom to asawa man niya. Anyat masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang nga, Rod, mabisi na ko. Naginom ka manen. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manen nga agriingan. Ang ulimag ka bakit? Agkararagak pa'y sakmangan. Agtal na ka, Juan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman ka rin ito at taraon. Ngayon nakipaunag ita agundaway. Dalosam ka de. Tapno nalinis nga ipaunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisaan may nga ipaunag me. Salamat, Apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, bakit? Alma. Apay aya, mapanan titurog ko kay. Pampanunutag dyan danong. Awan samad danong dan. Inakitaan Diyos. Tamang ano na pugsat. Inselpog itay malumun Ay, napan kaya? Bakit?
pasensya ka. Diyak mga min nakapan. Napasubo ka lagi nga runay. Maturog ka kitin. No kasta, at datanumtan, bakit? Adan ta insilpok ka nga rudun. Sigurado ka, ang mga nun nauksot manan. Inakitaan, ang mga nun lalukay ti pananggalot mo. Ano ting galot mo kay? Kat, lastiko ah. Ah, ano ang mga nun lalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasiputan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan, ang mga nun lalukay. Rabiin ko nakmat. Katadamot plus light. Inakitaan, tamang ano awan pagdanunta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga rudun? Di ka di makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatangkan ti ulong? Sige nga Rod, tayo nakaglabalangan. Naurnong man ang timurangtan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabaglak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon, bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturog. Labak amin, amurang ta. Naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglaba nanang. Di manugang yun. Anya, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inong tam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray oras ang tirabi eh. Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit a lalaki. Bagtit nga ibagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Wan ngam agpakalaing nga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay. Tanabartek idi kalman. Napuyatan naglaba. Tadimot agpaanawa. Manganan, pangaldawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok, bakit? Kasano, na-hangover ka manan. Ala, manganan. Magmantad da sa bauti masida ita. Taamok akas tati kayat mo no ma-hangover ka. Maganda nga Ruda. Agkararag ka pa'y mo't Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Ape asak pa lang. Diyak mo. Diyak mo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga Rudan Alma. Ape ay pilitan nak. Sikan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramiden may. Kahit si kapay lang arud ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basit lat labaam gudwaam. Ay na, si kanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilyan. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga ro ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay dakbang nga ro tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga rin agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlaing nga rin tata. Taang siyawarak biit. Monday, inyalaan kan iti kanam dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umay mangan.
Manamdaman to man, tata. Ay, busin ta pa ito'y sata. Mangan ka pa'y, taray. Awan kargata tiyan mo. Arak karganan. Kababain pa'y kan. Tata. Nalang thank you. Wala, mangan ka nga rudan. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Tagtagari, tata. Anak nga maturog. Karana ka. Aya. Ay, sorry. Sagpay ang mga anak. Masabol nga kararag pa nga mo na. Pare, ay, stay tata. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kata tayo Alang nga ron, parawan ka pa di tayo. Agsubli ak numadamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Woo! Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Pabanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Naggapuwa ki jay ili tanapana na kitsinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Isa pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo ambyang. Baklaya ko. Ay isa nun. Agawid ka kiding, tayong ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay di balaya. Saanan? Ang mga may batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo mo na Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga ron ang mga matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapatog ta ba yun ko? Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Enak man ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka nod paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang arod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsiga ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapanidyayan dananang. Nalalala. Error mo amin ang malabahan. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog ak pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matun, Alma. Kay imasan pala ti turog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden. Anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atangdanan na kaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan? Kastalatan akanayunan. Tunggal adda pangibaunan daken ka. Kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang aruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kauwa na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang naraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit arakeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yo. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat.
Iso nga igatangak man iti inuman na tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak amo Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin awanan. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manen. Inton bigat manen Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon? Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pa'y jay lababo anya. Uy, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbasa iti siro. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparim Abeltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray! Hintayo makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigat. Wala. Ang maglaba pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga, paray! Nay, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Uwan, bakit? Ay, danag mo na yan. Matik la na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam Alma. Ang mga nuag sakit no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timag na kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayan nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay, palubusang aya, no bilang lang. No idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ije balay. Basta pagawidem mo't laang Kapag isaw, at daberdyan apapanak ita. Inakman nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartak ka, Mandi. Alma. Abay, ano ti baramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas na gijay. Nga malumsamot nun. Amangan numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikakiti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma! Oh, Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang, yung kakitaan nila kay Mau. Natulig ka no di bantay. Anya, kat, kumusta nga ni Mandi? Dak ang Mau, ngam kasla ko nata napukaw na tipuot na. Ala, apa yan nga Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak namin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di sa ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalakpay nga ta. Maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya aklat nga rudan. Basol ko ti pan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Sikamat ngamin.
Di kamot ngamin maibabaw no saan ka na Barta. Iswagon gundawayak timang ibabaon kan kano kas di anak kainom ka. Kadyak matnamnamahan na kas di ti mapasama. Mala, bayamon dito. Tabasol ko matlang. Kat sorry mata, no daduma kat nasa duta. Ala, agpaimbag kawan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman akbagat. Kat sorry mat. Bayam, tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamangan no madisgrasya tumanen. Agyaman nga rod no kastala kay. Pag nakmantado at tinapagtag mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kaya't amapukaw kay tibiyag ko. Ay, ten kamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabahon. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman akbakay. Ne, amangan no makalipat ka Di ka agin inom numalpas ti trabaho yung. Wen, bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan nak tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Ala gagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao maten iti naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama? Nay. Mayat man dito inusar managan mo kabsat o. Ngam sakbay ti amin, makablawa mampay da Jennifer Aranas, ngagdangdangag dita San Juan, Batangas, at taga Tabuk City, Kalinga. Ni Catherine Gay de Ocampo at taga Luna Apayao from Mary Jane Manglalan. Kani Rudy Sudaria dita California. Kastoy man ti kunani kabsa o dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso akayat ko nga ibinglay dahito kapadasak, tabarang makaitad mat iti adal ken leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarina. Umayak man nagpahula, litra o. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayon anyo ba't tinagan ko? Anya mga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Bakarina, Elena Esperanza. Iso ang nayunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksyan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka din kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmantad akulap yaw. Nagtaw. Ay, sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. Nuag karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad, nukwa.
kan mahilig ak iti prutas, kan dagitay herbal bulbulong, ti pan nakakapek, kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na, ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na, nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawot akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, nalagapod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga anala kaakaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta bilibak talaga kinininong ko nanang. Ado, ti pumaypay so nga ibagbagana. Mamad to talaga. Nay, at dalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita. Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nananay, asino nga tangay da itanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lataidan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Nanang, at nakadwa kasimbang point ni Anselma, Nobiak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot, kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan tri anak mo, nana. Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Samo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siyak, ni Anselman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tadda kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Kumari natin. Sino di babayan nakita ki di balayaw? Nakita ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yung kaday. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya? Nubya? Ngay. San aya? Ajay taga kabangibang abarangay tinubya ni Valerio. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro ang nobya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay,
Taga ano ngay dayday? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya. Di nalain niya aday umutang tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko mit dayday Valerio. Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayat na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagapwam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, ay no. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayagan naman madlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apangan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil limang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nobya ni Valerio, kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang nga raw dabak nang nukasta. Ada napansin ko iti nobya na. Anya day tangay kumpare Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto laki diti hulak iti na iti babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Kan amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin di mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko kenga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kwen no kwartam ti magastos. Kan may sa, di mo man pampanunutan ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, baybay am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ro den asawak. Adapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parparik nam kanyak.
Iso akay kaya't kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lumabasak pa, Valeriao! Wala, Ninong. Nay, madaman sa timiryendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga dayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, Ninong. Mala, agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ang Genovia, Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung Janubyak. Napintasan niya, nga oray bumakitain. Weng, awan makunak iti dayta. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko na. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ron dinakita king ko na. Amumait nga aghulhula ak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbutang mo dagit ang ibagbagayon, Ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga raw iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbaga. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valerio. Itay payla pumanagnaka. Tanang, mariribu ka nak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya dayta. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang day jay nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kanya ang itaramidak, Ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti abayin, Barok. Kundi mon ibay-bayag ti relasyon yaw. Tama nga numabalo man na Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa manen, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. When no pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay lang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak ako komportable. Kan ada problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak langan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak.
Ag-cool off ta pailaan. Katno talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin namapay ngaya sina anak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay sa. Please, maawatan na kuma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, nonya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sikamot gayam, tatao. Kasano nasa pulam to'y balay ko? Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na dita karubayaw. Ha? Anyat ka garam? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Tamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kinka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay? Ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrik ka, manong. Yaman nak. Mom, Anselma. Nalaingak agkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanyak. Ay na, naglaing kamot gayam nga agkanta, manong ko. Isa na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Ngam, jaglay pakpakat. Ngam ita, ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di ba't nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaran ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, ada nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Agpaiso nga taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita, insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isut ang sawag. Sa ita, kasta ti maamuak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugandak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Na iturong siguro mo, ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastangin naramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo.
Traidor kayo, aninong! Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka di pa agawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay na. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Jak manam mo. Jak maawatan ti bagi kansilma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagain. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat iso na tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, oh. Apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tama yan namin ang kanya balay. Ikarigatak ti agawit ang silma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitan tao. Apay nga agsakit ka matan, pare, oh. Anyat napasamak kan. Yun nga round, yakam mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo no niya daitan. Agpasukon kan na ijay nubiam. Sanan? Sinaak de jayeng. Upad mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Amangan mo sumarunuak mo eh. Kaya't kumibot kang biyag Isun samit kag sakita kaon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano. Masya na kankwa ng gapo iti butang ko iso sininaak. Kat no makitkitak danak ko iti bunyag mababay na kankwa na gapo iti naramid ko. Kat kadag iti dumdum ngag di ko matultuladan ti naramid ko kasana nasaya at tikasjay. Adamot ta nasawa ni Valerio kat adandwa nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan tagayim mo. Oh. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan di ta pakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama tugayim yo Jenna Almoite. Dakkel manen nayaman kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Manuela saan napudnanagan. Tintay drama nga sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, ken dagiti taga nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kasdi man ti kuna ni Kabsat Manuela. Dirma ng biyanang, nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko apinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idinabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirsiripon di tatawaya. Umay kakade, dara sa burlan. Makitam ti makitkitak. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita anay, nabiit pay la na balo ngamnay. Syumanor pamatan. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampanta siya, magayam dita Manuela. Lay, saan mo ta? Abay, dakas ayat ag-apresyar. Sa bali ti pantasya ken apresyar, si kamot.
Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unag ba isaw? Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa itinapuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Na, nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pa'y lang gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dya Manuela. Dya mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganin, mabisina kon. Bye-bye amon da dya Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kanuag dalos ka naglaba Manuela. Pudno aya. Wan sir, agpalaba kayo aya. Anya sir, tata, wan numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na ko naawagan iti sir. Ha? Nagsiramot nga minon tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudan tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Inton bigat, tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, ta sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naganak mo't gaya mo di ka anak Amelia. Wana, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayanda. Kit, di single mam nga rudan adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas di ka anakam. Adun tulat ta ti agaram kinkwana. Ay na, awan latam mo kon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tuma inana, may sama garanggan diyang. Iso titimawidan dyan anak na. Un nga rod, jay mo't laag papapintas tar aramidin da nga ipag mo. Kada lumabas sa kijabalay da, agsarsarmeng. At dan sama lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ebidensya ay sigurado asinaan di kabsat ko dayjay. Ha? Bakit? Kita ang di lumabas. Ni Manuela manen. Ay na, nagpapintas manen. Ay sigurado lakay. Adda manen ka date-data. Lakit dia. Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga dayta abalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailang. Ngumjay kat lalaki tin into narunan. Ay, wang nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na lang unay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Apay, awan insang put jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y nga minasimang put? Maladaw ka nung agawid. Ha? Asos, napnapanan lang ay. Apay alamaluman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kunkuna na laday jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sos, addanton maikadwa tatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa dagi dya addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, di nala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, ta saanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa ilang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo lang anak na nukasta.
Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di at taon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita? Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang atapon nyo kanya. Nadaramid mo. Talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam siya, Manuela? Apay, anyat ibagbaganay ta babae lakay. Umay nakitsung-sungatan ay. Agpakalinis launay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Wana, ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawat ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito banda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan. Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kayat tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam da gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo nila maibos na kita. Isu ayawid mo. Anya? Ala, nakababain ng tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isu akayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsan da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay ko check. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan umay kakadi. Darasama. Apa ya? Anda ko kwag. Darasama, mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela na kakutsi. Kita man eh. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta, nga da boyfriend na. Agure ka. Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wine. Isumot gagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin narakan day ta a Manuela. Iso tinobyo na. Kwan Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyonado. Amo ka, kwarta laang ti kinayat na di ta alakay. Gadanya pa'y ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pa'y lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Ne, apay kagsangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin tibagik tata. Tapeng kaskas-to'y daktidad duma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak tata. Ha? Apay? Anya da ita? Ibagbagada nga da relasyon tata. Anya?
Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapod na. Ay na, Manuela, di ka paapektar ka dagita at tao. Apal daladay takin ka. Bay-bay am idano kas tatikayad ng aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam. Awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawon kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Tanda ibaga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papaayaban na ta ka no ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan Kat uray mo't sika. Awan mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Ingkay baga kinilolam. Tayo sutimapan iji pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yung dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngam siyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan, Lola. Ngam no dida kayat. Oray saanan No kasta. Adda asawa di nakirelasyonan na nana. 1 milya. Katamuyaw. Endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na. Wen ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pa ila nakitak ngam nadlaw kon. Wen nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak pa di ko nam. Kat kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpayso aya nga da relasyon da. Kunada mangawan, makaungat kanupay ni Arman, takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas ti bado dagiti anak na. Takasanaw, kanayon nga igatangan nila kay Arman iti bado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro akanayon tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman. Agawid kayo tanay. Panagluluto manan. Alaan yun tayo inutang yu abagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia. Orlan! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Igaadyo ti agiskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo apagadalan. Bayan nyo, tanoadan ton trabahok nanang. Saan kayon ton amarigatan? Tulungan kayon ton amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo Manuela, addan na panunot ko awagas, tapno saan kan amarigatan a makilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng negosyo. Ala, amang ano jak makabayad, sir?
Mabayadam man kan saan, o kila ang kanyak. Nakitak no ka sa nutirigat mo amang bibiyag kadagitan anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladag iti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, tamapadakkel mo to tirugya manegosyo. O anya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay asar. Kasta ti arapaap ko, ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan day ta. Siyak ti makaamo, Manuela. Anya ngay a business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong nyo, sir. Talaga awa, isday ta babae. Kita man eh, nakapatakderan iti karinderya dita sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama puno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumutan at tinaliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod ah. No siyak, jak lama ito rada pag negosyo ti kwartaan na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida dita karinderyana. Makapabisin. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngayon maigatangan iti masida. Ingkala umutang ni J-Store. Sana dita. Di mo mo't ipadlaw ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyami nga agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, ah? Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya mi jay skwilan. Ala, ano sam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasig mo't awasay anaparisan iti itlog. Nanang? Kan apay day tao eh. Nagado ti absent mo. Masaduta ka sumrag. Nagrigat mat ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day ito ngay. Agdubli ka. Isungarot apapayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang may pasakpay. Ngam di kayo mat ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan amabagsak. Kat baybay anyo mo nga mintaan akyaw milya. Agmay salangarudan nga anakyaw. Ngam diyo pa'y matutukan mo. Takasanaw. Day talamang sarsarita iti padayo at tao ti ininto na rin yaw. Uray awan ka ninyaw. Basta adda maichismis yaw. Ayos laeng kada kayaw. Anya ngay ita. Di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na. Isuro yung lakta dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. Agsardang ka lang aron nga giskwilan buyit. Yes! Kayat ko ananang! Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman agtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan, anak ko. Inton addan trabahok, nanang.
Siyaktun ti mangituloy amang bayad iti utang yo ken ni Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan ang nabayadak day jay anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Dramas. Sabrikan boy. Sana siya tikar-karitan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni Buyet lakay. EJ Crossing Mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Sinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas tang aramid mon Buyet. Day talagpapanawa tararamidam. Di ka pa lang arot mga asawa. Tadya ito asawaan tag problema kan ka. Wen, mga asawa ko. Danag yun Mga asawa ko ni Timabiit. Indarumda ka na jay anak yaw Orlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no EJ store. Ay, anyan. Kakaiso na nga anak yaw. Ngam na baybay-an yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunomot tin akalukwan tar aramidan ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analada o ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapat tiyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan ti kasjingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa eh. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kaasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti addida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to amin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsayaat ka tao. Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsayaat kalatta kada kami, Manuela. Pudno sakita na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti limang anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan tigayim mo, Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan da ita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyamanak manen kada kayo amin, God bless, iti tonggal maysa.